tía, esta Barcelona no vamos aquí. Ven para acá. Hay que preguntar, hay que tener educación, hombre. Carajo, que nos da nombre. Manolo, hay que tener educación. A ver, pero esto qué es? Esta gente toda, vos también ides una excursión, ¿verdad? Claro, ves, Manolo, van de excursión. Sí, certo, temos para eso. A un concerto, vámonos a sentar, Manolo. Ay, no hay sitio. No hai sitio. Oh, Manolo, buscamos un sitio por ahí, que eu teño asiática fatal. A ver, Señora, por favor, faga de sitio que unha señora maior embarazada. que estou embarazada. Oh, Dios mío, Manolo. Mira, menos mal que hai xente que comprende a xente maior. Sí, bueno. Pero que pesa, Claro, que nada. pasou aquí. Tanto Eu digo que como reguato aquí. Eu non sei, Manolo, tenemos algo, tanto mirando para nós. Pero teremos que temos. Teño cara de mono agora aquí. Estou gozado. Mira, el ojo, o concierto a que hora é, nena? Un pouco tarde. Hello. El ojo? A 6. Ai, me cago en tal, Manolo. Pero Vámonos de aquí. Concha. vamos, no, mira, espera. Que pasou? Pero logo que falta unha cousiña. Que é, un concerto de que? A ver, porque un concerto de que? Dentro de pouco falta un secreto. Como? É un concerto de despedida, dixeron, Pero Manolo. falta o director. Falta o director. Señor, mira, concha, isto é meu mal. Manolo, escoita, espera que quitar a teu vecino. Ah, é verdade. É o de Pilar. O José. O José. O de Pilar de Araña. O de Pilar de Aranha. Ai, É o mesmo. Claro, parecemos ver a mulher, está máis para lá, não escapa. É mais as filhas. Ai, está lá a mulher, caramba. Rafa non vexo nada. Este é o diretor. Hola, José, que tal estás? Tanto tempo sin ver. Pero é logo como va. Marcha daqui, José. Me cacho Cajona, va. Manolo. O quê? Concha, Mira, marcha o diretor. é o meu hall. É o teu hall, por aqui não Ora. trabalhamos no Land Não. Rover. Vamos sim, isso. É o meu hall. É o teu golpe. O que passa é que tipo de música não sabe nada. Deixa-me, Concha. Não, Deixa-me vai. que É um ridículo, Manolo. É um ridículo. Vai quedar Dios mío. ridículo. Onde vas? Eu traballando 4 anos en Alemania. Vamos ver o que quede do concerto. Pero vai dirigir o que caralho vai fazer, Manolo. Dime que me sente ou me levanto. E digo. Ai, Dios mío, pero que riedinho eres, o cierto. Eu dirigirei. A ver, vou te falar eu aí com a... Venga, vai a ver que fala, Manolo. A ver. Adrián Seira, bueno, Adrián Jara, porque eu que son... Vai. Se non sono caralho, eh? Pero, Manolo. Se non sono caralho. Accompagno un sentimento. Así me voy para la 44, porque aquí non pintamos nada, Pero, Manolo, que non tens nin idea. A culpa non é dos músicos, é tú que non sabe dirigir, hombre. Vame decirte a min que é culpa miña. Ti sempre deixándome ridículo, Concha. É que é Sempre verdade, deixándome Manolo. É verdade, me cacho en nada más. Venga, vámonos a sentar. A ti que é un Señores, pouquinho... estádenos interrumpindo a programación do Ai, neniña, perdona usted, oh. Como te chama, bonita? Manolo, mira esa rapaza. Mira, Concha, que eu só teño ollos para ti, Concha. Sí, hombre, sí. 50 anos casados. Sí, por eso que te conozco, Manolo. A ver, que non sei que nos quere decir a rapaza. Dinos, bonitiña. Estádenos interrumpindo. Interrumpir. Pero, Concha, se cho dicía eu. Ai, perdona, neniña, logo que ibas de facer é que Sempre como deixa. dixes que se acabara todo, pensamos que xa, bueno, que íbamos a tomar uns Ainda me pinchos. queda por presentar un pouco. É que vas presentar, ai, Dios mío, que sempre quixen ser Sempre presentadora. deixándome quedar mal. Pois ven para acá que te enseño. Eu, Espera, que mira, te vas a ai. enseñar. Vaite. Ajá. Vaite. Ai, que xa dirigiches. Ai, Dios mío, eu sempre quixen ser a zafata do supermarket, nena.